Chi bai ule tun pathian ni hi mission Sunday ani a hemi pual hian tun kar chu ram thim lam rong bol na kan thlur chodon ani Vawiin kong Hruaitu tan pathian thu mission hi enge ani ti bultan na kan mang do na he thu hilal panen kanin pol na atan kan lo mang le theu don nia Genesis bung som le pani chang thum thu hi lo ngai thla ila mal som sak tu apiang che chu mal ka so manga an chelo tu che chu an chia ka lo ang nang ma a chuan le nam tin an la thovengang ati a lal pana thu mal som ro se amen tun kar hi mission week ti ve ngotila mission lam kai noi zir ho na ta na devotion kan nei chodon ani ring tu zong in kan hriat mak mo po ani ome kan hriat nu te po ani anga eng po ni sela thungai ma ni sela beng tharin ngai tu na tharin ngai thadon ta ila atha ome mizo tong ang maya kan hriat kan soiri kruala kan hriat thiam em mission ti hi a omzia I han zir ho don ti ang mission ti hi tun ma atanga mizo ten kan hriat thiam dan tlang lon bera chuan ram thim rong bol na ti ta ila adik ome mission hi tun ma chuan ram thim huan te ram thim lo te ram thim ran rang te kan vula ram thim ar ram thim vok ram thim kel te kan tia ram thim pual dor te kan siam thina chu tiang chuan ko ran chung kwa ten kan at sila ram thim kan ve em thina ni kha mission hi missiology subject a chuan missio dei antia Latin Christian theological drama ni a kum sang kha zakwa som thum palia khan German missiologist Karl Hartenstein khanin he tram hi amang masaber nge ani Mission Day omzia chu God's mission ti emo mission of God ti na ani a chu mizo tong chuan pathian mission ti na ani chuwang chuan mission ti khati khan afia mai lova mission chu pathian mission ti mai khan ani le a mission taka chu enge ti lai taka kha I soifele fe po kha alangai ani mission kan ti tak chu lalpa na khovel chandam na turata na pathianina anna tho soina na te po kan ko tir theyanga chumi chandam na atho zo to sa pun dar soina na te po kan mang theyang amai ro chu mizo Christian ti achuan mission kan ti hianin afi em ngala chan chin tha khil na hi kan ko tir tlang pui bok thin ani amai ro chu mission noya hian peng rang evangelism te kong rang service kan ti ram le khotlang tana thil thati rang te po kha ahuam thei vek tho maya chuwang chuan mission hi huama zau awang hianin holistic mission ti te po in an soile a huap zau zok mission huap zau zok rong bol na ti te po in a soi fe thei ome ti chuan mission hi ko ran ta ni lova pathian ta ni chu lalpan ko ran ho te min tho tira ko ran hi lalpan aman ruwa min mang chau ani chuwang chuan tual chunga ko ran rong bol na mission le pathian mission ran tul ti na wangin he tram ron duang chok tu Karl Hartenstein po hianin he ron ti chuak ni in angai theya chuwangin chan chin thil na bi katan hian mission ti hi missiology lama chuan an mang thina tin ko ran rong bol na peng rang rong bol na ni tho sia hi atopa es da in missions ti te po in an thil fia thina theologian te pom dan le thil fia dan ain chen vek chuang lo ani eden bo chet na wanga mi hring din hun lo cheta kha alal panalai nat ma atira an chihan lo bor ma sela a an pui ni na hlim tha demut neya asiam tlata wang khanin pathianin an pui ni na hlim tha nei tu kha alam che theilova
tu ma boral phal lovin pathianin khovel chandam le chu atum lian em maya mosia hena dana pe a dan manga chan chu a han tuma amai ro chu dan chu kan thiam lo zia ron tilang fia tu lekani wangin dan chu atidam tu anita hau lo maya chu tiang chuan pathianin atopa isu Krista min petangot mai kha ani chumi local chozel a in tran na hemi mi son tak tak in tran na chu pathian tu kan chira khan abrahama lalpana ko na khan kan mu ani ti chuan rin na pa abrahama ko lai khan nang ma chuan leyan nam tin ti hian huap lo nei lo ti khalo hleta ela nang ma chuan leyan nam tin an la thovengang a han ti a thoveng ti tak mai hi eng hel nei lo lau nei lo he mi ring dam chung ni le thi nu thleng po a mi ring ina eng ma khel kam nei miat lawa ngai ngam taka a om thei na kha eng thol kan ti chu ani a khovel chan dam na na salvific work min tho sak alo tiam to na hi aro pui mani lalpa chu fakinom ro se chu mission chu atirin pa pathian thin lunga a om masabera pa pathian atanga lo in tranin chu mission na chu iso Krista awangin alo omta a ti chuan chu mission chu pathian ta misio de alan ni renga kan ta ni lova ko ran ta po ani chuang lo ko ran lam hian pathian ta kan ni chu na chu afapa kal tlangin cross sa min tho zo saka khana ta a tho le na khan chu mission chu aron hlen chuak ta a chanchin tha zona jek bungli chang som thum palia kan mu ang khan mitir tu du zong ti le anna tho zo tur hi ka chawani ti in lali suam thoi na chu anna thok zo tura atharau cho ani thu min thil ji ta zela rin na awanga khongai na achandam na chu kan lo changta ani hi lalpa ro pui ro se a tho na chu chandam na na min tho sak chu rin na adon turani a ama chu tu po aringa piang atia aringa piang te ta na ni ama aring tu te chandam tu ani deu berti in tilko polan asoi boka chuwang chon he chandam na hi mi zong zong tan lalpa na siama ama ero chu rin na manga don tur ani rin na chu hriat na awanga lo om ani a chu hriat na chu Krista thu awanga lo om ani ti in polan min hril bokani kha chu chandam na thu chu ala thelo ten an hriat theinan misual te chandam na chanchin tha puang chok tu kan omalo ngai ta a chu chanchin tha Krista chandam na good news a chu mission kan ti hi alo ni ta a te chuan chumi mission puang chok turalal pan a ko te hi le chu chanchin tha thil mek tu le puang chok tu te chu mission ni to lovin missionary chumi mission thok chok tu le keng tu te an lo ni ta ani vena hian missionary te po kan in en atula chumi mission chu kan la kengem nge thil danga interest tuizok mate kan lo ne yem ti te po kanin zo apoi mo em donin ka hria a missionary ming la keng si khan a mission na tui to lo te po hian om thei ani tukina hian helal pa mission a hian halal pan ami te zong min kova kan thei na zona he chandam na salvation chang to zong te chuan mo phurna kan nei ti kanin hriat apoi mo a kan thei na zona tong trai na mangin thingthi in mission field kan thleng thei thilpek mangin mission rongbol na kan tel thei ma ni pen chuakin chutiang zel chuan ring tu to phot chu he mission rongbol na hian anin da all theilo ani tu ma kan bang lo ani chu ring tu dik tak kharau mi na chu hemi mission a hian alang chuk turani kan hallelujah thom te kan amen thom te hian mission rongbol nakonga hianin chakna min pe sela lam tual maya atop kan phal turani lo chu tharau mi lo lan fia na turani tharau mi to phot chuan mission hi atui pui nge angai kati mi lo katui lo helam hi kati kami sa lo ti kha a thei lo ti na ni chu in thenom te ina ka nga akang lua an him theina tura tlan chuakin lo tlan chuk ro u ti in i aw lo wangem ni
tirko pola chuan meya ta la chuak ang main chan chuak ro uti in hemi mission rong bol na hian ring tu te min kova chuwang chuan mi suala an boral mek la ya hemi mission a hian ka tui velo ka tel velo a committee a po ka tel lo ti ngot chi ani lo chu tiang ang ngai tu na kan nei ni chuan a fel lawang nakina kan la soi je langa he mission a hian ti thei ineya itel ve a ti turtam taka omani ti hemi china hian tukinatan chuan idu tok phatte ang lalpa na thu kan zatan balsom ro se amen itong tryang u lalpa kan pathian chungnung ber min mangai tu ilom na ber chu tharau bo chandam ala ni renga vena hian emi te hian tuina tang kan wanga ta min ngai da mangche vena hian mission pual thu cha bultan nana mission hi enge ani ti in mission chu ita iko ran ho te ikol tir kan ni khovel hilal pa mi zong zong chandama omale thu tak ri du a chumi tur chuan iko ran ho te hi nangin min tirani khongai takin voina hian he mission omje kan zirna hian he thu cha ngai thatu te zong zong he min ti har thar le sela kan zatan mal min som sakla itan mi tangkai ni turin min bos sei leng che min chandam tu kan lalpa isu mengin kan dile amen lalpan malsom theu cheu ro se nile nom le vek ule